Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot da Roger, anilaangan Jerome ti makisarita kada Verna. Tapno maibaga na asaan ani Gerald ni Roger. Nagbaligi nga rod itoy. Nabainan ni Verna kat dimawat iti pamakawan kan ni Roger. Kat nagsinningad dagiti dua. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti kinababaero ni Gerald. Kabayatan na, napan ni Ella ijay Manila, takayat na makasarita ni Verna, maipapaan ka ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluhan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan da ka di akanayon nga umay mangan dito'y? Kasmat kada kami ka ni Jerome, asan akanayon, nanang. Ay, nagrigatan ayan o da sapsapulan. Kasla maigagagharang aglimlimman. Aganos tayo pa'y, nanang. Naanusan nyo ti mano at tawan adiyo nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagaran akon makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaang, nanang. Inton kwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbag tayo may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimbagal daw yun, nana. Naimbag man ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay ti gagarak no apay na imayak dito'y. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawaan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Si kati kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amu yun ni Nana Lani, nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Isong matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga rod. Siyak sapay ti agbalin arangtay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Dayta ti ko, nana. Nabayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adamat dagiti agkakaingas. Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig. No asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin ngamin ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, mami. Ngam sabali ti bagak kada kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kaditi imbagak atinong pang-alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmaymay sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man lupod nung anak ni Lani ni Gerald. Saan ka no, mami? Kaya't dati kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, mami. Anya? Agawid ak pa ije lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapanta ije Visayas. Makapasyerta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti apo anak ko. Malain na kun, tadagijay baboy ko. Imper ko lang iti karuba.
Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta iti Visayas. Alang arod nanang. Itulod kayo pa iti terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok iti nagpakan iti baboy ko. Maladaw mo't kid ti klasik ita, nanang. Kaduan kayo. Sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka di tigatangan nyo. Nga itadyo itinangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita aktulatan iti paggatangan ta. Diyak pa'y nga minam mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, Mami. Hello, anak ko. Ibagak nga takin nila ni ti may papan kada Roger kanti inana. Saan ko mapay, Mami? Di nakpainik kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, Mami. Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Ta ijay tinaudi ang nagkitaan mi. Kasta kadi, Mami. Sige nga rodan anak ko. Dayjay laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si Kamot Gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at Tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga rod ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ni Gerald. Ha? Ne, apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din ti damdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy, dakela ni Gerald. Wan gayam. Mala, lipata mo tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas jay ti saludsud ni Vanji. Iti anya agapo. Apay, may kulkulang kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa ang nadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Diyak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang. Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan met no addala di ta kwarto yo. So nga rod alaglagi pag. Masarakak tumatla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak. Kukuha ko na. Ngala, oray ko kwamon. Ay, indakman nga rod agbirok. Amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutak laang. Maamuan ng tungata nga isukat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Di nasaya at tapno ammo ti kasingin ko ti pudno nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Anya kumangay ti madi nga ibungan na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan ti may sa atao? No maamuan na nga ampun lang. Kayat mo asawan, may mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko sawan. Makisao kayo pa iti nangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello anak, nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasaya at matno kasta, nanang. At naimbaga kanyak ni Jerome. Kat ibagak mo't kada kayo.
Noan niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald, kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapan ni Jay Balayda. Ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Ha? Kasta nga agpaiso? Anya nga ron ti aramidan ta. Mailiwak una yan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo iji ayanda. Kasano kuma makasaritak, anak. Jakmat nga rod ammo ti ayan na. Padasak ngagpatulong ka ni Berna. Tapno maalat tayo ti contact number na. Sige man nga rod anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Berna, at ako may pakpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pakpakaasin. Anya ka di dayjay. No ka mailaklakit di, apay kit din asaan. At ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasig ay baga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod, pangasim. Masapol ang makasaon ni Nanang ni Antilani. Kalpasan day tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani, padasin na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Ti maipapan iti kabsat ko. Namnamaim day ta. Agyaman ak unay, Berna. Ibilang mi, nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpakpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka no, kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita, ala. Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasi yung Mami. Rumbang saan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, Mami. Inton maalayo ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat nga minadwa. Dito'y kagayam nga agtrab-trabaho. Nabayagan. Nga sa bali samad nga minti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin na tamat Awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko amimoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodang. Tapno mabalin tamat ti agten next. Maragsakan lakit di na Roger kan ti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Dayta ti saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan dya ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald. Nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kaudyan adamag. Dita messenger yung impasak ti contact number ni Antilani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Intad kanyak ni Berna. Ay na, nagsaya at matanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod nanang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtong panaken ka, anak ko. Ha? Ni nanang mat. Kanya kumangay ti pagsayaatan na.
Kat saan mo siguro nga inka gumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay, mas dawak ngamin idi kalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong taken ni Antin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti saryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.